pomoliše se, idu da bi oni malj, znaš, ne znam što se kolje udaralo na selu, pa oni drveni malj. I onda ima ono štilo. Eto ti idu, nose oni malj, pa među naske pljest, savi onu krvi, sve poneme malju mozak. I mi to, mislimo, hoće da nas tu dobijaju. I onda kako oni to donesoše, taj narod oni sve one rukavice nosu i onda uzeše ovako. Sve okolo zajmiše, izgrču one papire, izgrču. Pa mi ovako žborili glavu, vidimo sve ovako posjelo, vidimo da će nas zapaliti. I onda izgrnuša sve halil s njima, sve halil s njima. Agić Hatidža iz sela Žlijeba od Višegrada. I ja sam bila u Žlijebu kad su četnici, već od prvog dana šta smo izgledali. Kad su nam četnici prvi došli, došao im je pun kombin oni što su u šumskoj upravi radili Šnjimana. To ti možda i znaš ga, crveni kombin. Došlo im je 17 u moju avliju i onda su tu izišli i oružje su izvadili i odmah su nas pitali gdje su vam ljudi, gdje im je oružje. I Meho Jagić morao predati svoj pištolj, Hasan Gluščević, Osman Vilić svoju pušku, Husein Vilić svoju pušku, donijeli su im, predali su im i onda Huseina su Vilića istukli. Dobro, sve naše komšije. Iz Žlijeba, Šimšići, Sođaka, sa Kragujevca i s Pozerčića. Bilo im je u njem kombinu 17. Stvorite oružje, stvorite ovo, dajte pare, dajte dukate i šta je ko imao dao je. I tu smo s njima bili, deverali i opet smo mi sve bježali, oni su granatima zgađali, mi smo bježali sve tamo bliže Šimšama. Po šumi, načali smo i jedno u drugoga, izbijali se i hajde sve to 2 mjeseca smo tu izdeverali i sve to tako bilo. Onda su nam dođu i napišu nam cedulje. Napiše Mile Janković i Zoran i Cvele, ti su iz Pozerčića, a Mile Janković Sođaka. I oni dođu i nama napišu, obje su nam na vrata, na šteke, da moramo da se selimo, da ih ne smijemo čekati, da ne smijemo više tu ih dočekati ni noći ni dana. Mi nismo imali kud. Mi opet tamo bježali bliže Šimšama, njihovim kućama tamo ne padaju granate i mi smo se tamo zbijali i onda oni dođu i nama naredi da moramo ići svak svoju kuću. I bome mi opet nismo smjeli. Neko se privuče, položi govedma, neko nešta, hele, neko pusti goveda i hajde tako, sve deverali. Kad je došao kraj, onda su zajmili Sođaka, Hakiju i njegovoga sina, njegovu snahu i njegovo 3 unučadi i Galiba i zajmili su otud redom. Došli su do Kupsovića, onda su zajmili ove Kupušljane i dočarali su sve u Žlijeb. I bili smo kod Ibrahima Kešmara kući. Svi se skupili. I onda Hakija se sućeska vratio da uzme malo brašna i onoga Galiba, sućeske žena, kaže da uzmem ja malo brašna i da uzmem hljeba. Onda on se vratio i odmah su ga ubili i ona je ponijela cuki da dane da jede i ubili su nju i cuku zajedno. Ubio ih je Milojica i Mile Mitršina, oni iz Sođaka, staj sad šta ja rekao, Mile, Vitomirov sin četnika prijašnjeg, Janković. Njih dvojca su ubili. Onda su otude zvali. Koga su ubili? Ubili Hakiju Sućesku i ubili Galiba Sućeske ženu. Kako su zvali? Muška joj ime. Ona je žepka, muška joj ime. Onda, tu veći, svi smo se tu iskupili, nismo mogli dalje, nemamo kud. Svi smo noćili po tijem kućama vamo, na glavici Ibrahimova, Hamedova, Minina, smo se iskupili. Sutredan je dan svano, onda su otude zajmili, poslali su Halila, Kozića, da nam rekne da muškinje mora svojići u selo, predati u vojsku, niko nije stio, onda su oni otude opet poslali, Halil se vratio, rekao da neće niko tam da ide u Žlijeb, nego da smo vamo
na Glavici, zove se Glavica, znaš, hvala Bogu. Zove se, tu smo bili, onda su oni otude zajmili. Sve, ja sam se privukla svojoj kući da položim govedom, opet se privukla, ide Brane Miličević. To mi je najbolji komšija što je bio. Kaže, ja, kaže, zar nisi, kaže, u koloni krenula? To je već kad su nas zajmili. Reko, nisam, ali evo sad ću. Kaže, ajde. I ja sam se okrenula. On meni fino, ja njemu kažem. Reko, fino, Brane, fino. Zaboravio se soj hlijeb što smo zajedno jeli i pili. I kaže, Boga mi, kaže, izvadi ovako veliki papir, moramo vas, kaže, čistiti, dobili smo, kaže, svi napismeno od Karadžića. Brane Miličević. Kaže, reko, čistite, čistit će neko Ivaske. A ne zaboravi, reko, Brane, nije sila Bogu mila, a nemoj, misli da će s tuđim niko nije zakućio. A ovo, reko, ja sam i moj Rasim, moja djeca sve stekli. Ma, kaže, neće ovo dugo trajati, kaže, najviše je 7 dana. I tu smo još čekali i kad je raspored dao Žikin sin, kaže, patrola nadrulje, patrola, kaže, nado, Ulahoviće, kaže, Balije, gdje nađete, klati biti što je ovdje, kaže, ovdje. I otale su nas spodbili i onda dole u Prešeku. U Prešeku su zastavili ove naše ljude, momke. Sve su prenijeli su u dekama Zenila Čukojevića, prenijeli su sve one grobove što su ostali u kućama, prenijeli su ih i onda su tu ufatili 2 para volova i potrpali one grobove i pod Obramje, dol 2 kamiona. Dolijete Ferić, to se igra, to se pjeva, to se puca, to se ne zna šta se ne zna. To se gura, te autobuse, ha kurde, ha kurde. Evo snima kamer. Dragija, moja rana ljudi. Šokić, da vidi kurde kako ide. Pravi po kurde. Sve su oni meni prekopali. Garažu, hambar, uštali jasle. Onda cijeli tretovar oko kuće, sve je to dignuto. Halil je rekao da moj Rasim ima puškomitraljez, da ima radio stanicu u stijenama. I kaže, davo mi je Rasim, kaže, u žepi 200 maraka, kaže, da ja dođem, kaže, ga s tobom prinesem iz stijena, ali, kaže, ti su njega onijela prije. I Boga mi, kad su nas dočerali u logor, joj, imam ja svašta zaboraviti, da pričam kad su nas dočerali. Halil je radio za njih? Sve za njih, sino, od prvog dana do zadnjeg dana. Sve. Poznajete li vi Halila Krozića? Halil Gođi. Koliko ima on godina, ispričajte. Sad evo ima, ja mislim sad, imao je 17 punije, 18 je bio u zobu. Sve. I kad smo došli u logor, kad su nas dočerali u logor, Gdje je taj logor bio? sinu vatrogasno. Kad smo uničili, to je sve podljiveno, on je pregoreli je mulja. I tamo su neke ovako okolo, one gute papira, on je novina, šta ja znam šta je. I ovako svako uničili, tamo su jurili nas, ko bilo nas je 105. Drugu noć, kad su nam došli, ide Lukić prvi, ide oni Šmokli, oni Lakić, i onda ide još dvojica. I kad su došli, ima ovako kroz sredinu u logoru, i fino dođeš, odvojiće 10 djece, onda nas je 10 žena, odvojili su, kaže, što vam budemo tražili, ne budete stvorili, svako ćemo vam po jedno dijete na krilu zaklati. Moja rano djeca vrištu. I onda su fino nas je odvojili i tamo ovako na vratan i tamo nas izjure. Ko kaže to? Lukić, Lakić i još ona dvojica. Ove im znaju, sve ja ne mogu. I fino su nas tamo, sve smo se mi gole ko miš da iznijete poskidale. I onda se uza zid, ovako, ruke gore, ruke dolje, okreni se, lezi, ustani. A svi smo ovaki bili, sve. Boga.
Mislite sam. I koje god imao pare. Fino ti kaže, drukarce su im doble, sikirice su rukama, kame su rukama. Onda fino ti kaže, ovdje kaže pare, ovdje kaže zlato, ovdje marke, ne budete stvorili. Svako ćemo ono po jedno dijete na kriju zaklati. Hajde, i baš su mi, nisu vidim je, i bacila sam u nedinju u vatru, čim sam u Austriju došla. I fino, sve smo morale, polje, čarape, sve smo mi to morali izvrnuti. Ja imala kod sebe 10.000 šilingi i imala, on je četnički je. I ono dava Rasim, neće, kaže, nek imaš ti kod sebi. Svako to vadi, minđuše, skida prste nove, sve to, samo se tura. I ja izvadi ovako ukesonje pare oko sebe, što mi bila zavezane. I stresi ovako, stresi! Ja uzmem ono fino stresi. Raširi! Moraš sve da raširiš, da odvojiš i da složiš na kameru. I hajde, tako sve. Opet mi se, obraćate! Mi se sve obučemo i opet se vratimo. Ta djeca opet ostaše u tom buđaku. Ostaće ta 10 djece. Onda drugi su 10 žena. Onda su opet tako. I sve tako, dok nisu nas sve naše zmijenili. Drugu večer dođoše, počeše. Ti, po četvericu ukola i odaše. Nikako ne prođe, 25 minuta ne prođe. Idu sve rukavice na rukama. Sve niz one sikirice krv kaplje. Kako i tamo, opet četvericu. Hajde. Sve četvericu. Kad dođeš ovako oni ga derve, znaš ti možda njega, Sofića, bio njegov sinčić, ja i njegova majka. Smo ovako sjedli, mi njega zatrpamo ovako među se. I ona ovako ga zatrpali, pokrile ga, znaš, papirima, samo ona glavica viri, eto šta će dijete. I ovako mi zatrpali njega, hele, kad su sve te ljude pokupili, dođoše, a Halil sve ovako očima, sve. Istom ti jadna, dođeš ovako, razgleda, a ja ni Mustafa, možda ga iznaš, on što je bio za muje Sofića kućom, on se ovako dole za vratima nabiju one papire. A Halil ovako na noga dervinog Samira, kaže, istom ti priđe, isto je ovako lupi. Jeste žuti? Nikad to u životu zaboraviti ne mogu, nikad. Dijete se diže, onda Hasana, oni Hasib, možda ne znam, oni stariji što opet njega ovako, vas je ga tam zatrpala uz oni dimnjak, nešto ako dimnjak, šta ja znam šta je. Zatrpala ga iz tunavine. Gdje se ti glavanja? Ja na djete se digoš. Sad treba još dvojica. Ima još nekoliko nije grobova tu. Kaže, istom ti Halilsk. Kaže, eno Muse, pal za ruku, ti se Musa. Pa nogama, išćera Mustafa. A tamo mu Amidža leži. Amidža mu tamo leži, pružio se jedan ovako i on spored zida ležim. Kaže, što se tu i otego. Diži se, kaže, diži. Poslao si, kaže, u žepu svoga sina, kaže, da bije našu jugoslovensku armiju. Diži se. Išću pa Amidžu. Cure sjede, nevjeste sjede, sve se ovako počule, fino, i ovako je to sve glavu gorila. A fino ti Lukić, čučnu prede, ovako i nonu šamiju gore diže, šalča. Kaže, gledaj, der kaže, dobri je bula, što ćete rađati, dobri je četnika. I Boga mi sine tu noć, počeši, sve, izvoditi. Kudim tamo vodu. Tamo i nadvedu opet im bratu. Opet drugu partiju, ili sve tako. Kad su jednu ženu pozvali, kad je ona rekla, a pobogu djeco, kućete me više. A on njozi kaže, crvena bi se. Amo kad se je vratila ona snaha, nju su gluhovi, 4 puta. Kad je s jednom svratila, šapće Hani, Sofićke. I ona, moja, kaže, Hano moja, da vidiš, kaže, šta radi. Kaže, sve, kaže, isto, kaže, ko volovi, sve jedan iza drugoga. Joj, pa ona Jana dođe, a on Masus, pa dođu Masus, pa bude, pa sve kroma. Zovje. Šta ćeš? Sve to ide jedno po jedno.
Koliko je prilike tih komšinica, cura i djevojaka odvedeno? 3. Dok ste vi bili tamo? Znam. Znači mi, 3, 4, 5, 3, one, 4, 5, 6. Jer što sam ja bila, jedno 7. A sve djeca, sve su žene bile. A bile su 3 cure. I onda, kad su se vratili, to je 3 veće, dođe Toni Halil, on njega ostavi. Pa da li je to, oni nešto su postavili tu, da to snima, šta ja znam šta je. I kad su sve ljude, onda rostoji tu i Mehemed Hođe, 18 su ih odveli, naši, 18 muškaraca. 18 su odveli, sve namo, sve pobili. Huso Bulut, onda vamo Husein Bilić, onda Sifet Gluščević, onda Mujo Gluščević, dobro mi pamte 18, Mujo Gluščević, onda ćemo tamo si ne prijeći Hamed Kešmer, Ibrahim Kešmer, onda Izet Kešmer, onda Meho Agić, Emin Agić, Samir Sovtić, Meho Sovtić, onda Avdija Nuhanović, Avdija Nuhanović, Mustafa Šabanović, Hasan Gluščević, njegov sin Hasib Gluščević isto, onda Sejo Hođić, onda Đelal Hođić, onda Adem Kozić, jesam li im sviju? 18, treba da im bude 18. Jesu sve iz jednog sela? Pa svi žlijebasi, svi žlijeb. Kad sutra dan dođeš opet, 4. dan, pakujte se, išćeraše nas tamo. Neđo Janković, prvi u kolima, ne znam čija su, da li su njegove, da li upljačko, ne znam. Poredali se, njega sam poznala. Kaže, gledaj moji žlebljana, gledaj, kaže, gledaj. Hajte žlebljani, neće vam, kaže, vala ni dlaka falti, a drugi iza leđa, neće, kaže, dlaka, oće glava. I otale, i doćeraše nas dol mostu, onda opet drugu partiju gone od tudi iz škole. Tu je bila, možda i znaš, Muša, što su iscrnče, i Zajneba, Muša je ranjena, oni su nju ranili i ona je iz Crnče s tom ranom u školu. 4 večeri bila i opet iz školu nje sva bila noga pomodrila, pune da oprešiš dimije krvi. I sve nas tu dođe, tamo kad smo došli, na velikačka vatra, i čovjek vidi da je čovjek na ražnju skupljen, ali ovako kad su one soje, žute su cipele. To sam dobro, bili smo žute cipele. I oni oko noga pjevaju, igraju, pucaju, nema šta ne radi. To je pred mostom, pred Čuprije bilo. Kraj samoga mosta. Joj, nisam ja mama ni pola ispričala, žlijebu šta sam, niste vjerala. I otale si ne dođemo na Lijesku i zastaviš na Vitomira, znaš li ga šumara? Da vi vidite sine, šta on radi i njegov sin. I kad smo došli gore, on se ovako pune, ovako šake noževa, su onaki volikački, pa sve ovako jedan od drugi, ovako, oštri, pa sve ovako spred nama, ovako, oštri. Kaže, šefe, evo ga, kaže, kustra, pa sve, pa onda uzmu ovako pol ruke, klepću ga. Kada nam, ovako, kako smo dol išli, a lijevo, on je bio dol kod mosta desno čovjek, a on je bio lijevo. I kad smo, tamo ima neka kućica u noj šumi, nisam dijete nikad, ima neki kućera ko koljeba, u noj šumi, možda ti to znaš. Niže one škole, nešto. Kad i tu je čovjek na ražnicu okreće. Onda je bilo ga vala sve. Moja majko moja. I oni masu naski načeli, znaš, otkriveni, oni ovdje kamioni. I tu na nas pričaju. Žalosti moja čovjek i onda na ražnju. Bili smo da čovjeka nisu. I kako je ovako svijet pogleda. I masu spomakli one kamione, znaš, autobuse. Bilo je 11 autobusa i 11 kamiona i 2 autobusa. Bilo je. I 2 kamiona tu i ostavili. I pomaknu, hajde to narod. Svakoga smo makli da vidi toga čovjeka na ražnju. Kako izgleda čovjeka?
Ovako je, znaš kako? Ovako. Je on bio gotov ili? Sve je to bilo pečeno, sve. A ovdje, u ova dvojice, ovdje je kolac probio. To sam dobro vidjela. Evo ovdje je kolac. Evo ovdje, sine. To sam vidjela, ona glava kako ovako. To sam tačno kod mosta sam ovako ona glava kako je skvrnuta. I krenemo i hajde, dođemo negdje, sine, onako, selo. I ovako povirih, ja baš ovako povirih, da vidim jel to, čije je to selo. Kad vidim, crkva na sred onog sela. Možda ti to znaš čije. Na sred sela, sine, ali ne znam kud idemo. Kako smo mi tudena, kad su nas kjev zastaviše, te kamione, mi smo sve ovako u njim kamionima, ovako, evo vidi. Kad je to zapucalo, u kamionu ona djeca, enolika, vjerovo, nevjerovo, enolika nas djeca zgađaju. Ubi kamenje, ubi. Tu smo dugo stajali i bili i oni to se smiju i sve, a sve je halil između njih. Sve je halil između njih. Dođemo na jednu okuku i fino i oni komanduje, sve ti čuješ, komanduje. Kaže, nemojte balije, kaže, da izlazu dok ne okrenete se ko što treba. I sad su nas tu i dovukli, mi ne znamo ni kućom ni šta ćemo. I onda kad mi ozgor smo ovako krenuli naniže cestom, kad ona hajrija Kešmeruša meni veli, kaže, evo Halila za nama, Boga mi. Ej, sine, kad ja se okrenu, Halil ustopice za nama ide. Kak se ovako okrenu, onda voda teče, dobra voda spored onih ceste. On ode na onu rijeku, skoča, to narod ide, ko 1200 nas. To ide, hajde. Kad smo došli, ugleda smo džamiju, munaru. Idu dva čovjeka, postarija, dođoše i onda nazvaše sela i upitaše se, vi naši se ljudi prepostavljaju vi. Kaže, mi smo otali od moja rano sve grobovi. Hajde, Boga mi ne znam, krenemo mi gore, dođemo da nas trpaju u škole. Potrpaše nas, meni viće Šećo i Mehemet, idi Kramerka tamo, kaže za Halila, idi. Iziđem ja tamo, sine, za onu školu, 3 vojnika vidim stoje. Koliko je to mene ubojazlo, ja mislim da su i ono četnici. Toliko je to mene ubojazlo. Ja se povratim. Reko, vamo 3 vojnika stoji, reko ja. Haj ti vi, reko, jedna sa mnom. I ustade onoga Šeće iz čer. A to joj je tetić taj Halil. Ustade ona. I mi tamo, kad stoje oni, u jednog, ono, znaš, po ramenima. I maje, ono. I ja to onoga fino ovako uzmim. Haj, reko, sine, vamo. On dođe. Reko, slušaj, ti vod ima jedan, reko, jatak. Četnički ubacen je međunarske. Kaže, kakav jatak? Reko, jedan Halil, reko, što je sarađivo s četnicima i ubacili su ga međunarske, neka znaš. Kaže, pa gdje je njen? Reko, došlo je do džamije s nama. Od džamije, reko, ko kad uvod upade, ja nemam pojma šta je bilo sa njim. Kaže, kako mu ime Halil? Prezime Kozić. Kaže, dobro. Oni ti vojnik i oni pokupiše si ukola. Ne prođe nikako 20 minuta, mešćini to zovu mene. Jel ovo njeno Halil jest? Da su mi dali onda da ga ubije. Ja nikad oboljela mešćini ne. Joj, kako ja tamo nekih gdje si rekao, Halilu jebem, li ti majku četničku. Sad je moja vojska, nije tvoja. Nakav kočić, samo da su me, samo me i ne dadem oni vojnik što sam ga, oni nade. Samo da ga reko jednom po glavu udarim ili dajte im rekao Toma da ga ubijem. A jedan ozdor vojnik viće, pustite njenu neka ga ubije, pustite njenu neka ga ubije. A oni viće, neka, kaže, treba on nama. I meni, Nino, haj ti, kaže, unutra. Ja se vratim unutra u školu. Ja ovako, ko mašala, jesmo bile ovako sve. Dođem ja, kaže meni Mehemed Hođić, kaže što ga ne ubi. Kaže meni Šećo što ga ne ubi, pa reko čuo da mi je da drži. Reko ubit ću ga, nek zna. Hajde, sutredan, svanulo. Kad on nama viću vojska, nemojte, kaže, izlasti, kaže, avioni prolaze, kaže, pucat će nas. Kad eto ti domala, skolimo opet Halil došao. Opet mi ovdje svi. Ali hvala Bogu, sve to grnulo na njega. On je mu tetak Šećo, on je izdigao štaku, eto jedan jedinjak. Njegov oni, Sejo Hođić, jedinjak, on sakat. Kaže od njemu, Halile,
nemoj ti, kaže, da kažeš da je moj, kaže, Sejo bio u žepi. Ej, kaže, kazao sam ja to da ne bi, kaže, krivo, kaže, što išao da puca, kaže, na našu vojsku. I on je njemu šudrinu i ukopanu Slavku. A Šećo došao, ide za Šećo štaku da ga udari onom štakom, a oni vojnike njega ne, kad treba nam. I opet Halila ukola, i Cuk ukola, i odoše. Kad opet, Boga, malo vremena prođe, zovu, opet mene prvu zovu. Ide njemu tamo, oni vojnik što isti oni se. Ovako on drži, on je, ovako on naslago, sve oni šilinge, tako, naslago. Hajte, kaže, u koga su šilinge, kaže, dignute u logoru, kaže, da podijelimo. Ja prva. Kaže, koliko si digu ove šilingi? A ja sam dali, kaže, 10.000 njeznije bilo. Sve tom kaže koga je ko bilo. Sve. Sve tom priča. Sve podijeliše, oni vojnik sve podijeli. Onda, ono što ostalo, sve u nam je narodu, taj vojnik podijeli, sve raspakuje, sve podijeli. I moje vrate, Halila, i opet gore, i oni Cuko što su ga odveli, i ona Kapija, ona Žepka, ona i tamošnjima, sine se sjećate i spričati. I našli su onoga djeteta, ima jedan ovako muškarčić, je bio veliki i jedna curca velika. Našao mu je Cuko u pantolama ono što ono zovu, doki, boki, kako ono zovu, jes. Pod jednom smrijekom našli su mu onu radio stanicu, tako u likačkama. I kad smo to sve našli, i onda je tamo narod izišao i opet ga ne da došao ubiti. Negdje ga skloniše. Onda došao jedan vojnik na vrata. Kaže, se falte Bogu. I ovoj kaže, nijeni. Svi bi, kaže, noćas bili gotovi. Onu već je, kaže, kad ste došli ovdje. Tako je bilo napravljeno. Da Halil, kad je ona sarađivala s njima, i mene je pitao na vojska, kaže, je li ova sarađivala s njima? Rekao, sine, meni nije ona ništa govorila. A je s njima sarađivala, svi sarađivala. Kako se ona zove? Isto Kešmera Ibrahima snaha. Sija. I tu su Halila zatvorili i tu je bio i kad su nas sine povukli. Kad smo došli, zna Mehmed gdje smo se odmarali Hođić. Kad smo sjeli da se odmorimo, onda otvoriše autobuze te zastaviše. Sve bilo 11 autobuza. Došlo iz Olova u Kaljinu. 11. I kad smo tu i kaže iziđoše vojska, kaže komu ima šta jesti, ko ima pit, kaže iziđite, odmorite se, jedite i pijte, pa ćemo dalje. Kad tamo nije autobus što je prvi, kad neka tamo gužva, a ima opet voda isto tako, isto s lijeve strane nekud ide. I oni su turili Halila u autobus, u Kaljini, i turili 2 žene, a njega u sredinu. Treba su njega do mene. Jel tako? Do mene su ga trebali. I oni su njega tuli da te njega žene čuvaju. Kako su autobus zastali, autobus otvorio da narod izlazi, Halil ti skoči, pa u onu vodu, pa preko vode, jedva ga vojska stiže. Vjeruješ? Tude jedva ga stigoše. Onda ga je uzeo neki od taj policajac je, valjda, i uzeo ga u svoja kola i dovuko ga je u Moštru. Onda oni su, i tu je Halil, ja sam bila tu 5 hefti u Moštri i ja sam krenula za Austriju. A on je ostao. A kad sam čula u Austriji, ćaća ga pozdravlja u Švedskoj. Vjeruješ? Ja u Austriji ne mogu, pa nek me ubiju. Pa su mi sinovi plakali, pa mi znaju da su djeca, pa sve ne mogu i ne mogu sam da mi moju zemlju, da dođem, da samo pređem, da mi moj kamen zamiriše voda.